iya ko iri te rajin na tukamba tuwe mak balakeso mak karoba batu mak puluk bata mak pala bosi magina wa dikira-kira ye camalai mak kali jawabanna na sabak ni ngerangi wasilit na jamanna kama kiro makali kota maka 30 so wad di nga materima 3 juta wad di nga macicil motor jadi kung katong mengelkar motivasi mak talawang na sabak ni ngerangi wasili ni jama-jamanna maka tu sampajangi iya ko tulle mengerangi wasili na sampajangi ini tu memberi motivasi maka di ko mas sampajang maka di gere guruta ninggi gitu pakanjaki sampajanna ipakanji gitu ipakalinon ko pungala taala gerusu di melongan lagi di pakanjaki pakalota nepungala taala iya tulle pakanjaki sampajata ipakanjaki itu ipakalinota ko pungala taala aku pikir jadi wangga iya magampas sampajangi magi paling nang kamu patau samana denule papulero sampajangi iya mo ako lingin at tumalingi mo. Contoh, ang katao pole magka di nasampajang. Iya ro pole we magka di nasampajang may kato pandapa ukoy. Ang kato wita di nasampajang alasan na botyo ni. Pikuyasa maka di taci cama iya mas sampajang hukum masih haram siratu pasak bunasa ngidi hukum masih dia panasa na tama Madinah aku kana sa masih haram siya ngasuk ako Makkah na perlu ka Madinah bucu niya sampajakku jadi nasa niya namo di was sampajakku lisu na ini satu yang kedua ang katuro di nasampajang di nasampajang litipahan na magay na kada iro sampajangi tanyatu kewajiban nanigi-nigi tau puade makali sampajalimu waktu tanya kewajiban itu sudah dianggap murtad kafir akbar asannah bahkan na kafir ini nasabak kewajiban nangga imakna tanya kewajiban ang katuli na sampajang makutumi-tumi magi jadi ta sampajang kini terimi julu mas sampajang muka tumatu iya ko makumirong kamarapang ang kato taulina sampajang dimitu na teperi makanya kaya sa serimundri magi jadi ta sampajang mas sampajang mana tahu na sa ini gaji mita ingka naga pole ingka naga nasa tau mate li sumacurita makanya bahaya ko dito mas sampajang makanya to si kaya iya ko rumutaja li sumacurita di nama sampajang musojo apa negalalan na ya ruto matibing macurita jadi mereka tu kiki na tonrui nah sekarang sini teman-teman bikin kaya diri na yero sampajang makada kanang idinri magampang magi na marajin na papuli tawe nah ternyata banyak alasan terjadi Naya sampajangi desi sisa na walding iwakili kita we di na pada tiba dalingi tingkalingi undro penting na sampajangi di na pada ibadalingi iya ko ibadalingi di mewakili kita we contoh iya ko haji walding iwakili kita we ya sabadal haji seumpamanya angka tu matotak menrik nomor na itong toh
Nikia minri nomorna haji. Tapi digaga pendampingna. Siaga ni umurna. Annan ni pulau na lebih. Maka dah kaya. Iya ko annan ni pulau na lebih umurna to matatak na minri nomorna minri. Maka na diga dampingi wi suri jolo tu datu dan apa ta suruh makat dek. Iya na din le makat dek tapi dak bani makat dek aja na talau mak dia na cucu apa mabat diutu tak. Maka dia magi na din lan cucu loh. Tapan rasa-rasa manimat takut tabawin lo Mekah na digagat dampingi wi na din nuli makat di ale-ale. Pulami mani. Ni ko to matawal lo Mekah nape ko pasawain na masisah. Makanya biasa opo datawi Mekah dah. Iya tulong Mekah inta ciaman rasa-rasa ajalan na talaw. Mo pulami mani. Mama nasi ka ewan ni, yung kawan ni undi mama nasi dito isa makan mana milila da mama nasi. Milo Mekah. Tanya ba makan dah. Mau beli bolanya. Iya le suruh tu mak. Mama nasi ka ewan ni opulang ikor makan dah. Iya nata ciaman rasa-rasa jangan talu Mekah. Apa yuk ke Mekah tu man rasa-rasa pati na jaji. Maka di mana keman rasa-rasa? Asa yang rasa-rasa ini apa dicingin na jaji. Natanya dicik bicukur dicik suruga. Na yuk ko tomatowa kasi din ule Mekah di rialewe. Napa ko pasawai na masisa tu? Apalagi ko tomatowa. Cide ba goya pasawai menite me. Ka masilang ni. Apalagi kung kani pengumuman na yaitu pramugari maka diharap kepada seluruh penumpang kembali ke tempatnya masing-masing pasang sabuk pengaman. Cuaca lagi tidak baik. Masih ni. Tapi makan iya nak kapang mati na iya. Maka iya ko digagal dampingi ni kesina. Melo ni teme jok karyali ni loko WC na pasawai. Na yung WC na pasawai di pagaga WC bola pada WC na pasawai. Jadi macet tama din sa masue. Itu mega tu matoma ko kasi. O ko lala na WC na pasawai. Di gaga di limpa-limpa di gaga tisu. Tisu ni pagi. Ini napikiri jadi. Makanya kalau ke Mekah, alhamdulillah saya sudah 4 kali mendampingi jamaah ke tanah suci. Turi bilau itu tanah podo aja jam bangun ke pasawai. 10 kisi di jana yase. Tapi kiri-kiri. 10 kisi di jana yase tak gantung. Sedangkan engka anak nanti dampingi wi. Ia ko bae sang dia angka pendampita macuani to atau angka keluarga tak minre. Ia ro ko makade milau je pendamping piti-piti anak nak dia mau perlu musuh dampingi mak. Iya ko dia nama perlu dan suruh dampingi amanah na terima pengalaman itu ko latui. Lo pada memang ni. Lamun mana pulang gimana makan memang aja mulau. Aga nasa ko makuye. Tumelo mabalancang kasi ko may yurusu. Tumelo masigi ang kasi ko may alasara. Mangingito ni kasi ang malay na nakimati sa nasa masa ko caban di gadi ko. Di ko na tumindrang magani. Ini saya sampaikan tanya makan cawa-cawa tanya. Tapi kiri kimoi ya kumakun dengan medina tumato lebih baik dibadal hajikan. Walding wakiliki pikir si wakiliki walding anak nama hajian ni cuma dia na cocok kona PT Menre kedua pi tahu apa buat diletik niya. Pikun ni ko digagal na puli Mekah. Tersuruh bawan ni runangi dina bawa lo Mekah ni gawat ditapalwangi
Tasuru ni sapa aku makan keturin lele gora tu makala badal haj ni ketumaya haji yang makelo yon lini mak bicara ni kalau di saya mak bicara tasuru ni pembimbing pendamping tak suruh bicara raki. Ada sekarang dibayar 15 juta sampai 20 juta dengan sertifikat koro. Jadi iya tu sempajang ke sana haji diwakili kita tu sempajang maka puasa maka tu iya puasa iya ko baje sangadi angka to mototta narapi ramalang sekali na 25 puasa malasay pure ramalangi mati berarti 5 interna ni kau di wajarang wading wajarang ko anakna makuturo puasa alisana sakai sidakai wadia sidakang ko anakna tapi sampayang dia na cocok di sana tu sampayang makane ambola dia mulau makane kita ni apa wakil lagi ko dia na cocok ini dia talau dia na cocok napa ni itu sampayang di sisa gagalan na yalla Allah mo tu malasa tingkalingi pero ini ko tu malasa tingkalingi iya ko tu malasa mas sampajang nerita ripana maripa ini tak kasih kumelo mas sampajang suruh ni jama sampajang iya na sampajang loro suruh tu ni jama serai iya ko marajin ni kadangi masa si kadi may patoko yaga may pajin kumakuiro suruh jama sampajang na mode na salay bolana yang kelingin ni yang kedua kung katahu mengoperasi dokter matangan mengoperasi takut kamu mengeribi ya pulau di nasalai mati ambai tahu pikun ni cara aku makero pateru operasi wadi na jama sampajan namatu kalau rapi isa ya aku mengoperasi ni karena ini jiwa tiap boleh tinggalkan ya seterusnya mengotoki di kota-kota besar nalaki macet maka sah semuanya terutama biasa ko daerah agak senero melodi masuk oleh sudiang aku tu sering macet sekali na macet mengeribi apa tu lepang ajak kamma tu lepang masam paja magli timuri maka baginya boleh menjamak solatnya kinde matun rapi namang ia mana rekota umadi sita umagala wat di mana jama sampajana nasalai pi kampung na lebih pi 20 na kilo di semua 20 na kilo tani arwa metri 20 na kilo pada ya wani mamanasi nak jolo perbatasan nawajo sidrap sekali na jok kasika rapi nak loro wala tu nya serai apa mi kalau balere materu lobo ni pura loro ko balere napa pura isa ko ni lebih 100 kilo lagi na rapi loro asal tu nya serai itu pura nangi mas ceramah kakoro rapi kan nangi boni mangeribi wala tu ni sai iti kanjana apa magai ini salaiwi kampung ni lebih 20 na kilo mendreki ju pandang narapi beru loro asam pajan loro ni jolo iya koko kimasige lepang acori mangi puri matu mak beri salangi mangi soro ni male asra don rekang itu ikannya naga mata aku tuatu ngami entah cinampak mi je metamu itu mape sabu woi dia na sewada ini sewada iya kota lu di situ dangang emakna lakinna anakna dikasih wadah taruh api ini api mengalak datang solang itu napa telak ni sempajangnya apa dan sebagainya itu gara-gara api napa telak sempajangnya nah jadi saya ulangi kembali maka li sempajangnya di na cocok yalla iya ko mas malasa ki mau malasa asam pajak ki ko itu le tatong itu na kilo tu dang liu ki ko tong liu na mo 5 tami pakai do makewe ko dia na tu lek pakai 5 ta na mo matata mani iya ko mata dia tu na mo lek kedo libu imang
Apa mati nih? Ini salat penting Bapak yang hadir. Jadi saya minta maaf dengan sangat. Jadi makanya ia sempajangi di sisa-sisa nawat diwakili kita. Bahkan unro pentingnya ro sempajangi. Unro seperti ini itu sempajangi Bapak yang hadir. Maka dia lebih Nabi ta mantarakas salah gini malai sempajan na muta'ammidan dengan sengaja. Nah, itu nah kata itu natung kami itu bang di kumakero maka Nabi ta dia termasuk bahwa kufaran jihara mancaji kafiri. Jadi dia nak dingero maka dia sempajan ya kata itu malai dan sebagainya. Ya apa ku ya tungkelingi curitanna. Bakas sempajangi unro hebatna unro na sempajangi maka soli haji yang kusukna mapuasa te maka rejing tapi taneri barisa jolo matu teti sempajangi barisa awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Ini pertama mati barisa sempajangi tania haji puang haji purada ka mau haji purada teniti siapa ke sampai jamu na saya pasak ke kaya puang inaro nange uite Bapak hadir angka tahu ya ko haji malah dan tu mamai di paji baja min remak kecani baja aku tanah engka lalu menteri telepon kakak di ustaz dia kan dingi suruh-suruh ngasange kak makin sebut di kami masih misak masih kaki minre ada aku diga suruh ngana pakan jaki ni banyak tak iya ko napi tu turun pun Allah Ta'ala telejak Mekah di tamate ko di tapuli Mekah tingerangi dia napanya napikir kilau pak ko jik minrik mi apu ni abuti ngapuku magi ko mi buti ngapu mi boleh pakai mak jempuk lim tu ni anak itu. Jadi engkau tahu mana tu mamaiku makro. Engkau tahu kita tahu rajin masak ke rajin masih dekat. Magir ni lima sempajangi. Engkau masih giu lima pengajian. Pura serak. Aja nak tepi rumah sigi. Maka de panitia nama sigi engkau rumah nare ustaz isali wajib ni tu bangun ni kak wi. Mega tu dia ni lo. Kali mega usaha lah. Siapa ni ni salat bitalur 100 juta. Si dimitau nasa, tapi maka di panitia si dibangi sayangkan usaha kak maki dina sempajang. La ilaha illallah. Nenakku seding. Rajin mak babakan kata itu mak bangun masjid di mana-mana disayangkan dengan sendiri dia sempajang dia tahu masjid. Cuma sekalian. Dua ni roh, angkat tahu rajin mak puasa dia nulis mak sempajang ni. Napa umi tu maka dia sang ustaz iya ko sempat puasa taruh kasih pak galilu. Mana ke ma beli ko sempat jadi tunai maka dia puasa ustaz iya nak makan jarikinna iya nak sula letu kama gi boleh sempajangin saya tiap pacau kak pak siapa aja ya nasang asoso wani subuh upaya binasa pajer udah aku mati pi mati pi ang kamu ada kulalan na namuli tamate iya kong kacama sempajang ang katalulala wal diola merusit di iya ko anak itawede na wajih ki sempajang letu balik jadi gampang ni anca janana terugi ko jagi masa sempajang yang kedua dia nak kena hukum tahu matindro letu telinga ya kung kamatu lisulo molana kapo matindro uni penga pinatalinya contoh aja nata sarai subuta loro asara mangribi isa aja nemu sarai mari pura nata ala patindro ka jadi kung kata uciama sempajang suri matindro atindro teruno yang ketiga dia wajib ki sempajang dia wajib ki hukum dia kena hukum tahu jangan letuk maingat di mana angka tahu
jauh jangan, iya aku mak bicara je si bayi di bayi. Maka dia anggota bajik masiri mau pak jauh jangan. Maka jika ada yang mak bicara, nuli kapa bangsa nane, dia nuli masam pajangan jadi terima cita jangan materu. Itu. Jadi li suka yang pas sekali maka itu sempajang aja lalu kagak. Makanya anak-anak kita ini sejak dini itu Pak gurunya menyemas sampai mondrip itu rusuk puasana. Ya kung kawita tahu bu, iya nas sampai jam mau tahu na mau dia tasuri mapuasa tu. Tapi tak giling gere. Angka tahu kau sejak kecil disuruh mapuasa, letuk marajan ada yang pi sempajang na, ini tu rajin mapuasa di nas sempajang, iya nah. Ni kali sugi gere sapa matu. Iya kau papuasa di nas sempajang, balala tu, balala. Pas sempajang di nas puasa jarang. Tapi tak giling gere. Iya kau papuasa di nas sempajang, mega tu. Tanya anak tau matua. Ma puasa dina sempajang iruna nak katani maka dia puasa na nasi ulah capu. Ya tu nasanya sempajang ipacu apa upan je lah tu iru. Asusuna sa wani subuh-subuh maka nak kamang ke cauki mas sempajang asasu wani ma pilih ta cau pandri. Ni gamare kidale macam makna pungal taala ka yamping itu yamping itu suruh ki mas sempajang asuan ni apa asuan itu apa pedali na puangi masa gi koto mandri buting kalinga made cingok sit itu pam masih maraja tania bawang itu pa pedali ya sa pa pedali kung kanandri ko yulota tania namu si kokon nandri si kokak bepa iya ko denun le mandre wi tawe digagi pam masih maraja ngitu makor to. Palagi ko malasa tahu, makanya kung kato malasa lotita, aja nijing buwangi, bipa. Na buwangi buah apel, pakun ron itu jamu, masa kaya. Masa gak balik? Ni buah ni bingkisang, buah apel, anggur. Ni tanamu tu pakun ron asa, iya mi jamu itu betul. Jadi lek tu kira, jangan buah apel sa, ayo diwan ria. Ibitang yang kau rasa aja na. Ini mandri apa tahu malasa. Terpaksa balik na bagi-bagi pakun orang coba gerik dia pak guru kiye. Ya kau nasi sekolah biasa kasiban na malasa. Usas mau ki jang itu mangkut di rumah sakit. Apa bawa nak? Akari mungkin singgah beli kambing kisang besiku kai aja na. Duit saja kita bawa ke sana. Biar berapa kumpul-kumpul nih iya ko duit wadina lapak bura wadina kamajara kasih rumah sakit iya ko lepah nui iya si lunjuk-lunjuk beli lah tu mulai nak bagi-bagi mi tahu masa gak dia tanya makan curi tadi biasa mana mau tu tita seterusnya hadirin wal hadirin dirahmati Allah. Pikku ni kira-kira pada ustaz aga ni pagau nawat ding maromo pagau sampajangnya. Tikelingi. Biasa kimita tukang batu. Iya ko iri te rajin na tukang batu makbala keso makaroba batu mapuluk bata mapala bosi-bosi magi nawat dikira-kira ye cang melai maka li jawabanna na sebab ni ngerangi wasilit na jamanna kama kiro maka li kota maka 30 so wad di nga materima 3 juta wad di nga macicil motor jadi kung kataw milkar motivasi maktalawang na sebab ni ngerangi wasilit na jamanna maka tu sampajangi iya ko tuloy mengerangi wasilit na sampajangi ini tu memberi motivasi maka di ko masampajang maka di gere guruta ni gitu pakanjaki sampajanna ipakanji gitu pakalinon ko pungala taala geruso di melongan lagi di pakanjaki pakalota na pungala taala iya tuloy pakanjaki sampajanta ipakanjaki itu ipakalinon ko pungala taala aga pikira-kira tatanga-tanga me gere ya kung kataw na pakanjaki sampajan ni luar biasa badana tita mo pakay na mo tita mo di sala tu makon ni ro sini tu mo tamal bikin ke adire iya ro di biasa ditur na marigaw curi tali ku iya ro di biasa ka digani tataw bicu tu ni ditur na kamu dala ditur na kamu dili ay pipinat ni na Nagaga je, ni dah tahu. Itu merumu ipandang inting, tahu? Tapi barakat mau biang ngadir,
irwatuna kalau nak masih kang sungko ku kasi amdari macalla ni ya si pak DJ kay la sungko macalla ni pakai mobil manari gora ni anak muda awiri nalang makada jumagi dito mati mana kaji masa juma tanya juma tu melung masa pejama ngeribi nak gora kala jumagi mako ni ro apa pacu-pacu ni ang katur makada oh kate dewa te dia kata rupanya lepak guru kak guru tahu tu ko pesantren maka dia bukung kata miliki ko jamu jampangi perisani bangalai maka dia paling ko cucu pangili tak dampangi kak puang ia ko sali pangili dampangi pangili pakai selama itu bu ia nara lupa ke ya waktu kuliah 10 pesantren apa ini mengaji masih tolong masih wih turi guru mana ngiru muda ia mahu kewi dia nak gura apa mengotor nanya alai nama lalang maku mani mahu ke ye ustaz ye nak mana pura gura biasa terus artinya apa barakat nasi kolaga mai barakat ni balik dituak kepada saya ini ahli ibadah untuk meyakinkan kita bangsa anak tak tapi lami mani makalina makanya tu kutu mas sempajang puang Allah Taala murusu ke dalik tak jama-jama tak pakanja ke sempajang ia tu motivasi yang tak apa ya terus terang amboku almarhum dua malak dan patu-patu ke batu tu tak pula malaki ia kata si puluh-puluh lah maka ni amboku henai aja lalu di mas sempajang diga buat tak yulona puangi ia kulit tu mas sempajang ia rudi na pajang na pau tak cedemi tapi mereka ina pau jadi yang ngerangi aja lalu di mas sempajang ia di mas sempajang digagang kamu yulona pengala Taala coba angkatan na pau tu maka dia nak misamo sempajang di masumi tatajang menengi di mupur si kedua pengala Taala terus jadi masa gi masu bu coba ditebur sikit apa Allah Taala maka le guru kuruturan le Saripin Ali waktu kuma pesantren magi nang kana anak mati dalam petang itu nah sebab itu nak mati dalam petang demitona sedia pagawi perintah pun Allah Taala tingerang itu jadi mapelin nang kasas lolos macet pidi na sempajang iya kong kemakur mulilek na lolos sih jadi moi tapi dia sempajang iya masalah ampi ni kana boleh induk na yari gi bapakna tingerang itu makanya tu matu bu iya kong ka bembe makka jatanya tu bembe malak ditanru-tanrui ni ga malak ditanrui punne bembe iya nak tayewe kulina sempajang rapi balik ke dia sempajang tapi isapa mana mal tu motano ku serimunri ni ga san mak tak mana kali mas sempajang maka di itu nak kena suruh ke emakku ya suruh mau bini mana jadi maka di guru Tasinuddin MC almarhum tidak sedikit orang tua tidak jadi masuk surga karena lalai dari amanahnya dikira sehari-hari anak nadina sempajang na sebab induk na masalah ampi sini tu mau malah bikin ke hadir makanya 3 ke sempajang yang kedua papasan nambok waktu na tu aja lalu nak mulai kota ni anuta kelingiru iya rugi na paja aja lalu nak mulai kota ni anuta diga gacoy itu kan utama tu yalah iya kon na tayo ngalai dia namanya mama pada ni nak mandrai apa tu dimakan kok anu aja telo wandri anu aja wala tu dimakan kiro aja lalu nak mulai na iya rugi na paja na betul-betul kan aja lalu nak tali kota ni anuta iya terima kuki, wih mana sana saja tanya nah, mana kali ini sepasilengi sana lah nasi basah sana lah nak tahu mana numo ya rong kalau tu ini sepasilengi kedalah bini kui, tenang bini kui, mana kali ini seru bini na, bini na bini tu merupa, mau kui apa? Jadi kutuli surana-rana sempajang iya komelo ki maromo tapago sampajange tingerangi wasilitna bahasa nana mas sampajak duhai makan jalan tu mas sampajak duhai ko kan ni tasat di sampajak limo tu tak betul na makan jadi sa di sampajak limo tu tak tajam di sampajak duhai
Iya kong kata pagawi sampadali motu termasuk tahu syukur. Neke kong kata makanja sampadali motu neke na jamatu iru sunai termasuk tahu matandri syukur. Makanya orang yang banyak sujudnya banyak syukurnya. Orang yang banyak syukurnya pasti banyak rezekinya. Silakan coba. Jadi pamasina pun Allah Ta'ala bu ya kita maka ada barakah sampai jangan alhamdulillah lebih takip pun Allah Ta'ala yang nyemangi lido. Iya. Loki masih apalagi kau yun layer sampai hati bisa pokok masih no dia na juga apa lah. Iya. Majami maka ada malu manang itu populer dale iya ko turitolo masih mega barakah aku masih itu. Iya kong kepulangi makalah perempuan itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Pulang ke itu dulu. Pulangi makro memang makun raya biasa makalin nabi ta makanjak makun raya ko kue boleh watiro magai dina amak kampung ni pakanjak diri cede peringaratai. Watir di nama kampungnya sekali nama di kampungnya maka nabi ta la tamna'u nisa'akum al masajid aja macang makun rem mulau ribulana pun Allah Ta'ala. Ini apakah hadis ini bertentangan? Tidak, cuma kondisi zaman yang tidak sama. Watir di nama afdal di rumah. Dia amannya mau ke silakan ke masjid. Angkamu cocok ya perempuan afdal di rumah, perempuan yang selalu memang tinggalnya di rumah, tidak pergi penganting, tidak pergi ke pasar, tidak pergi mamol. Wih, minggu-minggu lo buting ulang-ulang lo mamol, atau lo rekreasi, nomor sida sana. Menurut to badui. Ya komakoye tidak afdal di rumah. Tengkelingir, silakan abu sekarang anda akan rasakan apalagi kok mabele-bele bolata toh tumutuk na julu si tangan apa si tangan apa aja na tatesi di tatahaju di toa caki samana sa di ko tatesi di toa tahaju menerima rumo kibatin rupi mah taten na pitumutuk itu coba gereku si tengah apa tambahangi ya iya ko si tengah apa to ateruni jolo cemme ada pakar kesehatan bilang begini ko engkau tahu lakan nagula 40 tong umurukna suruh mandi 40 kali subuh sebelum subuh. Namun itu menormalkan gula, kolesterol dan asam urat. Tentukan gere mandi sebelum subuh. Tapi kau yang menurut pakar yenang kalau seandainya angka malah ada gula namanya menerima sagu murut tak 50 tahun suruh mandi 50 kali subuh sebelum subuh. Jadi setengah apa? Oto ni, itu aku tu motor matar ni jolo cemme. Manum itu bawang, itu ko subuh ke dia maromo te curiga. Iya, maka dia pura sih. Maka dia taruh ni, pura te makor. Mau mana tu cemme subuh tak apa curiga sih? Itu. Jadi si tengah apa aku tu pura nama cemme mawakka tu apa pinading itu mas sampaja aku tu cemme jolo. Mawakka apa pinading tu mas sampaja ke jolo tu sama sampaja toba jolo. Don rekamu sampaja toba. Rakaat pertama Fatihah kul ya. Rakaat kedua Fatihah kul huwallahu ahad. Pekunisas kolega gawapala Fatihah bawang Fatihah na aja na apa pengupuna ina pura Fatihah toroko na pak digamu apalah pekunisas ko Fatihah di tu apalah ilaw ni mate mana ka mana Fatihah di na apalah etan tu turi Fatihah wajah ibi baca rakaat kedua digagat apalah Fatihah na bawang roko ni pure matero iya ko to sujud paca pureng
pura ni baca subhana rabbiyal a'la, baca ni makada Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya rupa dengan Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Boleh Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Pura mas sampajat taubat, tu mas sampajat tahajud na. Duan rakang, macam malam pimo potu ambak si duan rakang. Pure napi tepa kamu apa? Ala si duan rakang jadi anen ni. Ya kau kan nyeneng, melugi pak kena ruang kamu potu. Asam pejang hajat siki. Kan kemana tu hajat tu? Kemana hajat tak? Tapi diga gacau itu koi di tomato itu rimelo doang bijai. Angkat cik dak gurangi. Iya indukku tu mopi. Menerika nak cerita napa na tu ya wen kalinga siaga ni sedih tomato cerita napa na sedih wen kalinga makane. Iya tu iya na iya ko wilo doang pura ka mas sampajat tahajud. Iya ko wilo doang ki nak pitu ki masih surang o patung ke kitu tasidi-sidi. Kapan dalingi permintaannya? Itu bangsa na aku makunri anak makunri anak daramu patentu maka de ipotering kasih dalin alakai. Kamu kero? Iya si nomor 2 pemainnya kalolo. Kaling ketu itu pok kasih kalolo. Taringi kasih dalin nama saya nawat dina Pak Binalina kamu kero. Kamu cucu iya wi. Jadi itu nasangiya nak upat tungkel kiki nomor CD aku permintaan nih. Purni berkeluarga yang kasih tupang pasti dupai yang kasih akatan apa taringi dalek ketujuh bijana masih kulo maga. Nomor 2 sih agak permintaan nomor 2 makuru tu matuai. Jadi bangsa nani di tomotoking ke hadiri digaga pada tu kanjan na kui di tomoto milodang bijata. Makanya tabe ya kung ka anak dena sukses lau salah aja tu mabela induk nama kurasar ya tu tak dampoin kai. Nah iya ko indo emilo doang wijai digaga penghalan nasi bapung Allah Taala. Iya coba ngere seandainya ada ibu yang ada di sini. Biasa anak tak betah. Coba dari pamulai matuk bu. Oh tu kimak darari kupung Allah Taala. Iya aja nasi weni na. Iya ko tapang kasih kesempatan. Iya siro Taala sana tilu doang kasih aku puang internet tu di kagul leku ya apa. Iya tepat tak gelinga kak kasih atin apa macam dia anak madeci. Iya angkana tak kasih pemanya mitit ni markota. Merakota aja anak darah. Kering kerja puang mit ni markota. Turi merakota aja mi. Turi janji mi je puang ingke kasih we. Ini tanya hati di puang pasir runtukan kasih puak jodoh na. Iya. Insyaallah. Iya. Pada-padamu itu benewe mata ratu tu pak doangan nabi benewe iya milo doang ilakaina. Tinggal ini. Jadi orang tua mendoakan anaknya itu marumu na terima puange. Istri mendoakan suaminya marumu tu na terima puang Allah Taala. Makanya ini orang ni engke bineta tasure bineta milo doang ki. Iya kumpamanya mikilo mak joka. Basenani di ibu-ibu tabe budi ko mandrini laki tak itu dah tudangi jolo koro wih mahapi matui maka laki capunan rena saya lo musaji hintai akan aku mundri kapan turi ke itu pure matu mandre iya ko melo yo kalau jama-jamana laki tak tabi buat iya tu nabi tadinul limal lupai Siti Khadijah matangangi nabi taliwu-liwu ko pupan Siti Aisyah wi tapan rampi-rampi menyana tepuasan na Khadijah maka di Siti Aisyah maka mana dini paje rampi-rampi robin itu mati tu ni maka di Nabi ta diuli malu pe Siti Khadijah na sebab engka pasing ngaranna taruh ko ya. Jadi ko ciaki na salila kay ta insyaallah namo nakapu janda de na lupa iki. Iya tetapi
Ni maku ke bu iya na de terjaga made cengila kita abala itu abala natanya na jana nama ku ke terding itu lumpuh. Tapi kiri-kiri belum cakwe. Ti semua bu ko wajo. Kang wajo itu iya ku sidrap milo tasisa buta masrah si tau sidrap lo ka pinrang makutu lo ka suping pada mui sana lo ka waju lah liwa pa waju milo dua sebu berkas antri ni masrah itu dari sekian banyak penyebabnya. Makanya itu pemerintah dia napanya tegaskan, aja mu palakai malu anak ta. Magai iya rumega masara maku kuwi pak. Pikutan nomor rumu masara dia bani semana sudah suwi. Dia napa alar yolo, nape kalasan nangis dia na air yuk toriolo we, macam ni mana sebab biasa macule-cule mana cunacu. Maku kuwi tu di mapisabu di no. Nung betul aku memang nasu nak biar makurir maka jina saya pas cucuk ni kong kamu dinalakai aku dinalakai kasih digenakan pas-pasang tu di magala makurir ai dia gagak polak nalakai itu saya minta maaf dengan sangat ini jadi lisu kape mabut tabe di gagak cau itu koi di milo doang wijata jadi ia tutu matoai masarami tu pak nasarimi tu pak napo di nalulung wasilina pana je bapak galunge ia nak pak galu purna tenangin nak selamat tinggal dia mutanga-tanga mucile-cile galung napa mudu pasari contoh bayi bariki itu kare pak galunge napa melo sapa bini napa mi sapa bini. Contoh ada itu sebenarnya, iya ko pak galu me sapa bini dia tu sembarang bini, ngasapa jo lo bibit nama kanjai. Kamu kero, mako tu kutu mak bini, iya ko meki makanja wasila, sapa i bibit ne iya rumile mu bini makanja ya betirna poliase. Kamu kero. Napa pura si rumah tu malah lepai jaga iwi, ya ala pasara. Iya indo ko babo biang adir, iya ko nita ni mataku macam lah kada polisi dia iya. Ukur boleh sinangi dia gagak lega luta si popang macam lah je angkat orang kero napa aku turun no menonton elektuk biasa lo sekali nak kena min dia tengah baniwak di bola kami ni ambo nasang kepo deh apole kak menonton sa iya mundri tanumo pa tengah bani tak di bola ugat tu ki okoi napo tatang ngarilla wah mai tapo nawa-nawa akan melakukan tua yang gotai dia nak cocok pamasin na po ng Allah Ta'ala di mituna jadi ya walay contoh sekali maka ya mituto mo to ya ko matika mitilo ko yana di nawat di niti wasilit na pada bapak galung ya kung kapak galung makona mulina pura tanang selamat tinggal di merji mo nolongan tapi coba karina di na paja mo silo pelumitai itero mapaculuin nung ratang abani mega serina na bajaiwi kalamana kasi si paplo bukaso magi makumito baru pada palo wijay yellow doang mito pa tumoto tanga bani buarang iwai barakaki patia sapungi lo cilina sapungi serana bacangi inang salnagu jurus 9 namanya asira apa jurus komelo ki mau kimi tanah tamadicing ina ko si di jurus to pakai ina pan rezeki nambah ke jurus ula mako berusangi jadi angka syariat iya ro lo pengalaman na juga ka makibu angka to matua na pulang mak dia alhamdulillah mak beraka kasi ya kata guru ngana ta nak iya nang ka guru tak tang makampung pasedami to kawai tabi guru tak tabaraka ki kasi mi ka pinung anakku mamagi-magi pada ini makoro ni japi si guru tayo na pala pinung ialam itu pasara ang katuto matuwa ukusingkang pura ka macarama tapa makali jolo na cinampa kamagir na sang kang wetiro salawa lo bahas maka itu salawa usas luar biasa na barakan itu ke anakku anang anakku naseng alhamdulillah semua sukses dan patuh pada agama Allah
kagat agorangi makali anak kustas bapak ero ambona makali anak kustas iya mana timpui di mito na so palaba mak na timpui pak ko ya timpui wala mito sara Peko cara aku timpui, o patung ke kisalawa pat timpu ku loko anakku. Jadi witi jo loko anak pertama, ya anak pertama aku sasia timpu materu. Maraja nih, alina me timpu maka dekat jangan. Selama saya katanya mampu, jangan kita suap. Maka dimagi, bapak kade, insya Allah nak mak beraka salawai. Witi beraka anak pertama, wamba si anak nomor 2, mak kotor nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Turi makim itu, iya mito timpu anakku. Magala ni timpu kade dena, iya pat timpu ki. Silakan coba. Jadi jalan itu pasara. Maka turu angkat tahu. Pekutu si batin mana nana. Maka dia ustaz. Iya komelu natat dua anakku. Komelu natat dua anakku. Lo sepuang ijo lo cili atau nama kada. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sepung do cilikan anak. Insya Allah anak itu akan menjadi penyabar dan patuh. Tikeliru. Angkat tahu. Nala tu isari. Iya na pura mas sampai jam mangribi no bini anak-anak. Napa tudang ko yuluna. Napa baca ngaga? Inna anzalnahu ikatelu. Napa na sepung sarana matinulu anak emilu mengaji. Terus iya kung ketemu makala ang kamera na yan berhasil balici matui ay tumatoma kurasari ako lina pada batana nata iya rote batana na turi moto masa paya tajo iko turi makan damu amma na turi lo mayukir oke wita sawi si payukir makunri iya ko daerah sope bu na pulang ate kurso bakal dia kapang kosit drap ustas orang ni mituri minta milo timpat tangan tengah beni. Kaya nasa iya ko kampo tu sase makun re itu si turi milo timpat tangan ko tengah beni. Ka ayah salai. Mayukir. Pure nasa yadakan ko sase. Mapayukir berhadiah. Asira puluh na persing hadiri makun re mayukir. Bayangkan. Tak gini tu kan digilino. Jadi oleh karena itu sini na tumo-tumo bikin ke hadire de gagat cukanja itu sampajangi yonrui mengiluri pung Allah Ta'ala terutama di tumo-tumo ki angka tu si die ipacapur ni ya angka tu si di lawi angka tamunna sekali na mengaji masigi iya ro anak na pun na bolero tapa sibuk mana ni sapa pakai na lo masigi iya ro si bawana tamue iya ro tamue rumah makali agak tertunggu orang yang nak tahu dia mana dia tegor-tegor lalu mana masih maka dia jawaban ni ibu pun nak boleh iya naseng anak daramu pak turi wilom itu pungal Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa puang tapancaji ka tetungi sampayangi makutur pole ko anak apoku didi na maserupat terima perilo doang itu doanya Nabi Ibrahim jadi maku kewi di tapamuli tu dibaca aku sujud pacapurangi insyaallah anak ta apo ta katurnata dari mana ngatilulu pengala taala mas sampajang sikoni rukapang mamagi-magi na Pak Baraka pengala taala saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.